Okei. mar sabti oo soo kacaa ama hooyada siixana ama soo siixana. ما مستوى هذا صق صق ماشي لو قلت لها كل شيء ولا عنيا ولا اوكي يعني الروح كما يستوى هبن هنسيو هبن نكو هبن يسوس هاسك تيولا من عيد بير تايس بير من سيرتها نقطة مناسب بايتا Joo. Joo. No hyvä, että tämä lääkitys on sopinut ja meno on rauhoittunut ja hän pystyy keskittymään koulukäyntiin. Joo. Miten أنا هذا الشيء خلاص إنه دبي أو حتى سكول في سنة قلت داود مركب يستعجل. Miten arkitilanteet sujuu, että liikkiminen sisarusten kanssa tai miten hän kotona viihtyy? وأنا صوت يا سياوي يقولوا يسلموا النبي يقولوا مكيل يعني وليس عيار. ويرو العيار ما أنا يعني تنقوك روابي يسأل سوى كفوي مرة الآن. Joo, pikku siskon kanssa tulee toimeen hyvin, kun muut isommat sisarukset eivät huoli häntä leikkeihin, eli he eivät halua leikkiä hänen kanssa, mutta pikku siskon kanssa leikki hyvin. Joo. Minkälaisia leikkiä ne yhdessä leikkiä? رايح كيف عن العيال؟ أما بشو مرة يا رسول الله وسدوا Jahtaavat toisiaan ja leikkivät piiloleikki hippaa. Joo. No hyvä. No. Yeah. Tässä kuntoutuksen puheterapia